haven't seen, isa, ma ei ole näinud nor ear heard. ega kuulnud, Father, neither has it entered in the hearts of men, Lord. mida silm pole näinud ega kuulnud ega mis pole inimese südamesse What you sisenenud. have prepared for us. See, mida sina oled meile valmistanud. This evening again, Father, Sellel õhtul taas, isa, in the name of Jesus, Jeesuse Kristuse nimel. we ask you, Holy Father God, Me palume sind, püha isa, for your divine intervention, Father. sinu jumalikust sekkumist We ask you this evening, Father, ja sinu tervenda, et sa oled siin, et sa kuuled, sa to speak tervendad unto us, Father, ja sa räägid meile in a way and manner that only you can do it, Lord. ainult sellisel viisil, nagu sina teed. We ask you this evening, Father, Ja me palume sellel õhtul, isa, again, let your word judge us, Father. las sinu sõna mõistab kohut meie Let your üle. word heal us. Las su sõna tervendab meid. Let your word bring salvation. Las sinu sõna toob pääste. And let your word deliver us, Ja Father. siis las sinu sõna elab meie For you said, sees. Father, Sest sina in ütlesid, the beginning alguses was the word, oli sõna and the word was with ja God, sõna oli Jumala and the juures word was ja God. sõna oli And this Jumal. very evening, Father, Ja sellel õhtul, isa, let your kingdom come, Lord las God. sinu kuningriik tulla, Let Jumal. your will and only your will, Las Father, ainult sinu tahe be done in sündida, our isa, lives, Lord. meie eludes. Thank you for removing, Father, everything of self, Lord God. Tänu, et sina liigud, We ask you, Lord, Ja me to be palume in charge sind, and isa, total control this evening, et sina Father. võtad kontrolli tänase õhtule ja Open sina the ears of vastutad our selle eest. understanding, Ja sina Father, avad meie mõistmise kõrvad, for us to be able to hear et me kuuleksime, what you are saying unto us by mida the sina Spirit, meile Lord oma God. vaimu kaudu We ütled. thank you, Father, even for bringing out of your bag, Ja Father, ma tänan, et sina tõstad old meid, and new, Lord God, sina tood esile meist in the mighty name uue of Jesus Christ, Jeesuse Father. Kristuse nimel. For us to move, Lord God, Ja Father, et me liigume as you want us to move in this nii, season, nagu Father, sina liigud sellel of ajastul, reformation. muutuse ajastul. Thank you for delivering us, Father, from all evil. Ma tänan, et sina vabastad meid kogu kurjast. Thank you for delivering us, Father, from lusting of the flesh, Sina vabastad meid lihahimudest, lusting of the eyes, and silmahimudest the pride of life, Lord ja elu God. kõrgusest. Thank you this evening, Father, for blotting out all our iniquities, Ja ma Father, tänan, et sina täna õhtul sa nagu kõrvaldad kogu meie süü ja annad meile as we andeks. forgave those who have Nii nagu sinned meie against us. anname neile andeks, kes on meie You osas said in your eksinud. word, Father, if we stand praying, Ja nagu sa oled öelnud, kui me seisame ja palvetame ja kui meil on midagi kellegi vastu, that we must forgive them siis me their sin. peame neile andeks andma nende Father, for you to pattu, forgive us our et sin. sina annaksid meile You andeks. said, Father, Sina that ütlesid, we must come boldly unto the throne of et me peame grace. tulema julgusega armu trooni ette ja siis me saame armu. You said, Father, if we confess our sin, Ja sa oled öelnud, kui me tunnistame you oma are pattu, faithful and siis oled sina just ustav ja õige. to forgive us our sin Ja sa annad meile andeks and meie to pattu purify ja us sa puhastad meid from all unrighteousness. kõigest ebaõigusest. Thank you now for purifying Ja ma us, tänan, et sina praegu Thank you puhastad now, meid. Tänu isa, for cleansing us, sina puhastad, teed meid Thank you, puhtaks. Father, Tänu isa, for taking charge and total control of us, sina Lord. võtad vastutuse ja Thank täieliku you, kontrolli meie Father. üle. Tänu isa, For enveloping us, Father, within your spirit, et sina elad meis oma vaimuga for possessing us, Father, through your spirit. ja sina omad meid oma For vaimu us, Father, läbi. to be able to walk in your spirit, Et Lord meie God. võiksime elada ja kõndida sinu vaimus. Father, every second of this day, Lord God, Igal üksikul sekundil sellest and päevast every day isa. that your grace come upon us, Ja Father. iga päev on sinu arm meie üle, For you said in your word, sest Father, sina oled öelnud, that those who are led by the Spirit et of God, neid, keda juhib Jumala vaim, they are the sons of God. nemad on Jumala pojad. As your sons this evening, Father. Nüüd sinu poegadena täna õhtul isa, Thank you, Lord, täname sind, for knowing et me that teame, whatsoever we ask in the name of et Jesus, ükskõik mida me palume Jeesuse nimel, siis me saame seda. thank you, Father, Tänu isa, for the knowing. et me When we teame, call on your name, Lord kui me God, hüüame sinu that nime, you will answer siis us, sa Father, vastad meile and that isa you will make known unto us, ja sa Father, annad meile tunda great and unsearchable things. suuri ja imelisi asju. And this evening we Ja thank sellel you, õhtul me Father. täname sind. We will never ever forget, Father, Me mitte kunagi ei unusta to give you all the glory anda sinule kogu and au all the honor, Lord, ja kogu austuse in Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen Aamen and ja amen. aamen. Well, we have been touching a little on what we are building in the season, speaking on this victorious church that God is setting up on this earth. Me oleme nüüd natukene puudutanud seda teemat, et Jumal sellel ajastul ehitab võidukat kogudust, ta ehitab oma koda. Meaning in the same way as Abraham, when the Bible says he was looking Ja samamoodi, kui Piibel ütleb, kui Abraham vaatas, for a city whose builder and maker is God, linna, mille ehitajaks on Jumal.
And later on we find that Jesus Christ was saying, ja hiljem me näeme, et Jeesus ütleb, I will build my church and the gates of hell shall not prevail mina against it. ehitan oma kogudust ja põrguväravad ei suuda seda võita. Amos then elaborate on this, Ja Aamos ütles, where he said that God is restoring the tabernacle of ta David. kinnitas seda, kui ta ütles, et Jumal taastab Taaveti koda. And later on in the book of Acts we find that James is saying the very same thing, Ja me leiame Apostlite tegude raamatus, kuidas Jakobus ütleb täpselt sedasama asja. that God is definitely restoring the tabernacle of David. Jumal kindla peale, ta on taastab Taaveti koda. And we need to understand that the Bible says Ja meil on vaja mõista, mida Piibel ütleb. that out of the mouth of 2 or 3 Et witnesses kui 2 või 3 tunnistaja kaudu a word is established, öeldakse sõna, which means when God siis is see saying sõna on kinnitatud. that is See tähendab, restoring et the Jumal tabernacle of ütleb, et David. ta taastab Taaveti koda. that the word is established, Ja see sõna on nüüd kinnitatud. As See on Amos, kindel, sest Aamos as well as James ja are Jakobus saying the same thing. ütlevad täpselt sama You asja. can read this Ja me loeme seda in the book of Deuteronomy 19 verse 15, 5. Moosese 19:15, Matthew 18 verse 16, Matteuse 18:16, and 2 Corinthians 13 verse 1, 2. Korintuse 13:1. where 3 people speak Kui 3 inimest kõnelevad and they said exactly the same thing. ja nad ütlevad täpselt sama We asja. find Moses spoke, Me näeme, et Mooses rääkis, Jesus spoke, Jeesus rääkis, and Paul spoke. Paulus kõneles And sama. all 3 of them Ja said, kõik 3 ütlesid, out of the mouth of 2, et kahe tunnistaja Or suu 3 läbi või witnesses. 3 tunnistaja suu läbi a word is saab sõna established. kinnitatud. So God is bringing the establishment Nii et Jumal toob ühe of kinnituse this word, sellele sõnale, whereby He is building. mida tema ehitab. And even as Jesus Christ was saying, Ja kui Jeesus ütles, I will build my mina church, ehitan oma and the kogudust gates of hell ja shall not prevail kõrguväravad ei against it. võida seda. So Jesus is building His church, Jeesus ehitab oma and the kogudust. church that He is building in the Ja see season kogudus, mida ta sellel ajal is not ehitab, a weak ei ole nõrk. church, Ei ole but nõrk it is a kogudus, victorious vaid church, ta on võidukas a church kogudus. that will overcome Kogudus, mis võidab ära every form of evil iga kurja within teo the season. sellel ajal. A church where the word of God Kogudus, kus is dwelling Jumala teod church tulevad will esile. Kogudus, mis within and liigub around the word of God, Jumala sõna for the word of sees God to judge, ja Jumala sõna for the mõistab word of kogu. God to heal, Jumala sõna for the word tervendab. of God to bring Jumala salvation, sõna toob seal and for the word pääste. of God to deliver God's Ja people Jumala in this sõna season. vabastab Jumala It is the sõna true nüüd esile church tooja sellel of the Lord ajastul. Jesus See Christ on tõeline issanda that He is kogudus, building on mida this tema earth ehitab sellel within maal, this day and within sellel this päeval season. ja sellel It's a ajastul. new thing that See on God is bringing uus forth. asi, mida Jumal toob But it's esile, as old as the aga Bible, see on sama vana kui because this piibel, is the word sest see, that was brought unto us need sõnad, need on Right need through sõnad, the mis Bible, toodi meile läbi, from on toodud meieni Genesis, läbi piibli, right esimesest up to Moosesest Revelation. kuni ilmutuse God raamatuni is välja. seeing Jumal that ütleb, His church that is going to build et see tema is kogudus, not mida a ta church ehitab, that's ei going ole to run kogudus, away from this earth, põgeneb siit maa but peal, a church that will reign vaid see and rule kogudus on this on, earth, valitseb siin maa a peal. church that will have dominion, Sellel kogudusel on a valitsus church that will say it is ja finished, see kogudus ütleb, nüüd in on the see same lõpetatud. way as Samamoodi, Jesus Christ on the nagu cross of Jeesus Calvary Kristus ütles ristil, was saying it is finished. see on The lõpetatud. church that God is building on this earth Kogudus, mida is Jumal a ehitab church selle that maa wants to peal, say the same see on thing. kogudus, mis ütleb They täpselt will sama. say Ta it ütleb, is finished. see on lõpetatud. Come, Lord Tule, Jesus, issand come. Jeesus, tule. God is saying in His word, Jumal ütleb oma sõna. I will overturn, Mina pööran, I will overturn, mina pööran, I will overturn. mina pööran 3 times, 3 korda, overturning. pöörab And then He said, ja siis ta ütleb it shall be no more ja nüüd enam ei saa until He comes. see olema nii kuni ta tuleb. Whose right it is. See, kelle käes on õigus He is building His church ehitada oma kogudust and is overturning. ja ta pöörab He's selle, ta overturning. pöörab selle He's ja ta overturning. pöörab selle. The first overturning Esimene is pööramine the overthrowing, on nagu the overthrowing üleviskamine of the evil
kurja from väljaviskamine our spirits, meie vaimudest, being born again. kui me sünnime uuesti. The second overturning Teine is pööramine the overthrowing on siis, of the evil kui visatakse välja from our kuri soul, meie hingest, from our mind. meie meeltest. The Bible says, Piibel ütleb, now you have the mind of nüüd Christ. on sul Kristuse There's meel. a third and final Ja overturning kolmas ja viimane that God is pööramine, saying, mida Jumal I'm ütleb, going to ma overthrow viskan all evil välja kõik from kurja the body, ihust. redeeming this Ma body lunastan selle ihu from sickness, haigustest, from disease, tõbedest, from pain, valudest and from death. ja surmast. God is saying, Jumal ütleb, I will do this mina teen and I seda will do it ja ma teen in seda and through my word. oma sõna God sees is ja läbi saying, ja Jumal the ütleb, time of the superstar et on aeg is tulla. gone. On superstaaride aeg on läbi. I Jumal will ütleb, do all mina of this teen kõike seda my läbi word. oma sõna. My word Minu will judge. sõna mõistab kohut. My word Minu will sõna heal. tervendab. My word Minu will bring sõna salvation. toob pääste. And my Ja word minu will sõna deliver. If vabastab. you come to love my Kui word, sina armastad mu you're a sõna, part of my siis victorious sa church. osa minu Saith aulisest the Spirit of kogudusest, the living ütleb God. Jumala, elava Jumala You vaim. need to come to love my Sa word. pead armastama For mu I'm saying sõna, unto you sest ma ütlen that in sulle, the beginning alguses was the oli word, sõna and this ja word see sõna was with God, oli Jumalaga and koos this ja word see sõna was God. oli Jumal. For you to say that you love me, Kui sina you nüüd ütled, et sa need mind to armastad, love my siis sa pead word. armastama mu For sõna, I and my sest word mina ja minu is sõna one. oleme For üks. God is saying, Sest I Jumal will even take my ütleb, ma word võtan oma and put it sõna high ja above my tõstan own selle self. kõrgele. You have to love this Sa word. pead armastama tema sõna. It's all about His word. Asi seisneb tema sõnas, mitte milleski muus. The way for the times that we were running, See aeg, kus me praegu oleme, after everyone that is saying that I'm a prophet of God, kui on nii palju, kes ütlevad, et mina olen Jumala God prohvet. is saying, Jumal ütleb, I'm going to do all of this mina teen kõike seda in and through my word. oma sõna sees ja oma sõna When you läbi. engage my word, Kui sina ühendad ennast minu sõnaga, siis ma näitan end sulle, because I am sest the word. mina olengi sõna. We start building, Ja me hakkame ehitama. putting the foundations, Me kaevame praegu vundamenti looking at this church that Jesus Christ is ja building, vaatame seda kogudust, mida Kristus on looking at ehitamas. the 12 sons of Jacob. Vaatame Jaakobi 12 poega. In the book of Genesis chapter 29, Esimese Moosese 29. and we peatükis saw how Jacob vaatame, seal me nägime, kuidas married Jaakop, two women, ta abiellus 2 naisega, Rachel and Leah. Raheli ja Leaga. And we know that both of them were barren. Ja me teame, et mõlemad olid viljatud. But we saw how God Aga me nägime, kuidas opened the Jumal womb of Leah avas Lea üsa, because she was hated. sest teda vihati. And we find 4 sons were Ja born. me nägime, et 4 poega sündis And talle. last night we've mentioned the names of Ja them. eile õhtul me rääkisime nende The first nimedest. 4 sons Esimesed 4 were poega. Reuben, Esimene oli Ruuben, Simeon, Simeon, Levi, Leevi and Judah. ja Juuda. And we've made mention Ja me mainisime, what the meaning of each of these names mida need are. nimed The tähendavad. name Reuben simply means Ruuben see a son. tähendab vaata, poeg. The name Simeon means Simeon the Lord has heard. tähendab issand on kuulnud. The name Levi means Leevi to be tähendab attached. kinni haarama. But the simplistic meaning of Judah means to praise. Ja Juuda nüüd see lihtsustatud tähendus tähendab kiitma. And this is not the simplistic praising, Aga see ei ole nüüd lihtne whereby kiitmine, we're just singing songs. et me lihtsalt laulame But we laulusid, will show unto you this vaid evening ma näitan sulle täna what õhtul, type of praise this is mis tüüpi kiitus in see on. this son called Judah. Selle Judah is very Juuda clear. nimi, see Juuda on väga It was the selge. 4th son. Tema oli 4. poeg, But this 4th son aga see 4. poeg, became seen and known as the first son. tema sai tuntuks kui esimene Because poeg. when the question comes, Sest kui tuleb küsimus, who shall go out first? kes läheb välja The esimesena, answer came, siis tuleb vastus, Judah Juuda shall go out läheb first. välja esimesena. God is showing us Jumal näitab through meile the sons läbi nende the 3 poegade different anointings. 3 erinevat And last võitlust. night Ja eile we õhtul made mention of 2 of me them, mainisime 2 nendest. whereby we use the name Levi Kui me kasutame sõna to be Leevi, attached
see tähendab kinni And we saw the first haarama, anointing. ja see oli, me nägime esimene võidmine ja see That is võidmine, attached mis unto on God. kinnitunud Jumala külge, Attached unto ta on God. kinnitunud It Jumala brings to the külge, earth see toodi what maa God peale, wants ta them toob to maa bring. peale seda, mida Jumal And tahaks through that tuua, anointing, ja läbi selle we võidmise see the anointing of me the näeme Pentecost 4 pühi on võitmist this earth. siin maa peal. Pentecost were attached unto God. 4 pühilus oli haardunud või kinnitunud Jumala They külge. were heavenly minded, Nendel oli taevane meel, but earthly no good. aga see maine ei tulnud väga hästi välja. They just wanted to go to heaven, Nad kangesti tahtsid minna taevasse kogu and aeg. they don't want to do Ja anything nad ei with the tahtnud earth. midagi tegemist teha siin maiste asjadega. Their minds were just in the Nende heavens. meeled olid kogu aeg taevastes paikades. Then God uses a second Ja anointing. siis Jumal kasutas teist võidmist, We said it was the first son kus ta ütleks esimene poeg, of Joseph. Joosepi esimene poeg, His name was Ephraim. oli Efraim. Ephraim means to be double fruitful. Efraim tähendab olla topeltviljakas. And God used the Ja anointing Jumal of kasutas Ephraim. Efraimi And we võidmist. see through that Ja me anointing näeme läbi selle the võidmise, charismatic church born on kuidas the tekkis earth. karismaatiline kogudus But maa God peal. now, Aga Jumal nüüd, because he was shaking, kuna tema raputas not heaven only, but mitte also ainult earth. taevast, vaid ka maad, As we read Hebrews chapter nagu me 12, loeme Hebra from 12. verse 25 last night, 25. kuni up to verse 29. 27, kuni 27. how salmini. that God was Nägime, et shaking Jumal the raputas heavens and the earth, taevad ja maid, because God wants every holy sest thing Jumal tahab, et kõik pühad to come asjad into this new dimension, läheksid edasi For uude his tasandile. church Tema to be kogudus, seen in an et see oleks anointed nähtav people, ja a võidetud people inimesed, that will permeate inimesed, his anointing kes põlevad tema in the same võitluses. way Ja see sama as the viisil, woman broke the alabaster box. kui see naine, kes ta murdis selle And oil flow out. õliriista ja õli The whole voolas room välja ja kogu smell of that oil. oli täis seda God is õli. saying, Lõhna this ei whole ole, earth, et kogu maa the smell saab of olema the earth täis will be the smell of the anointing. võidmise Because the lõhna. Bible says Sest piibel that ütleb, the glory of this latter et house, selle Shall ilmse exceed koja au the glory of the former on house, suurem kui esimese God koja is saying, au. Ja Jumal the ütleb, glory that is releasing now. see au, mida ta It's praegu far on greater. vabastamas, on palju Because the Bible suurem. says Sest piibel That ütleb, this earth sest see shall maa be filled saab olema with the täidetud knowledge of the glory of the au Lord, helguse as tundmisega. the waters cover the sea. Sest nii nagu veed God katavad is saying, merepõhja, Jumal He is ütleb, going to do it all by himself. tema teeb seda We ise. don't have to help God in Meil this. pole vaja He selles will Jumalat just use aidata. us Tema as kasutab meid vessels kui to astjaid, speak His et word, me räägime ta and He sõna will touch ja tema people. puudutab He will inimesi, heal tema people. tervendab He will inimesi, deliver tema people. vabastab He inimesi, will judge tema people. mõistab No kohut. longer Mitte is it enam about the man. ei ole asi It's all inimeses, about vaid God. ainult For we Jumalas. will come to a place Sest me where oleme we need jõudnud to paika, disappear kus me for peame Him to kaduma, appear. In selleks, the et same tema saaks way ilmuda as samal John was viisil, saying, kui I Johannes must become ütles, less mina pean and he must kahanema become ja more. tema peab kasvama. Now we're moving to a state Ja nüüd me liigume. where we will disappear. Paika, kus He will meie appear. haihtume ja tema All about Him. kõik on ainult temas, mitte midagi ei ole meis endis. God is doing a new thing. Jumal teeb uusi asju We have to love His word ja meil on vaja armastada tema in sõna order to see what He is. selleks, et näha, mida ta praegu teeb. It's just not an ordinary thing. Need ei ole tavalised asjad. It's an Need extraordinary on thing. erakorralised, need It's not a on natural harulised, need on, ütleme, täiesti ekstraordinaarsed asjad. It's not a natural thing. Need ei ole loomulikud, It's a need on supernatural. üleloomulikud asjad. God is saying, Jumal ütleb, only give yourself unto me anna ennast mulle as a vessel, astjana and I will use you ja mina kasutan for my sind purpose. omaenda eesmärkide jaoks. Sul ei ole vaja After the tormata manifestation, igasugu ilmingute but let me järgi, be aga las the mina manifestation. olen see, kes ilmneb sinu You kaudu. don't have to run Sul ei again ole vaja after tormata miracle signs and imed wonders. ja tunnustähtede I järgi, will show you my vaid word. mina näitan sulle And oma through this sõna word, ja selle sõna Because you are no läbi. longer running after Kuna miracle nüüd signs sina and ei jookse wonders. imede ja I will tunnustähtede show unto järgi, you siis mina that näitan, miracle signs and et imed ja wonders tunnustähed, will follow those who need believe. järgivad neid, kes usuvad. It's all about Him. Asi seisneb ainult temas. He is slowly removing the superstar from the earth. Tema aeglaselt ta eemaldab seda, mis on maa peal siin vale, nagu ütleme, superstaarid, jah.
Those who thought it was about themselves. Need, kes arvasid, et asi keerleb nende Those who ümber. thought that this is theirs. Need, kes arvasid, et nüüd nemad ongi need. And God is saying, Aga Jumal ütleb, I'm going to do this thing mina teen ise. all by myself. Ise. Just set yourself up Lihtsalt as sea a vessel valmis olema I will astja be to use ja keda mina kasutan in the season. sellel ajastul. So God Nii et Jumal used his 4 sons. kasuta meid We saw poega. the first anointing Me nägime esimest through võimist Levi. läbi Leevi. We said it was the Pentecostal Me anointing. ütlesime, et see oli nelipühi võidmine, mis We tuli. saw the second anointing Teine võidmine through Ephraim. Efraimi We kaudu. saw the charismatic See oli anointing. karismaatiline võidmine. And then later on, Ja siis hiljem we look at the third and final anointing. me näeme seda kolmandat God always võidmist works ja in lõplikku three. võidmist. Jumal alati töötab kolmega. For the simple reason Ühel kindlal that the põhjusel. threefold cord Kolmekordne is õu. not easily broken. Kolmekordselt seda lõnga ei saa That's kergesti why he used kätti three pista. anointings. Sellepärast ta And the kasutab kolme third võidmist. anointing Ja kolmas will bring võidmine a finish on this earth. lõpetab, viib lõpule The siin maa third peal. anointing, Kolmas as võidmine seen in this man called Judah. on The third anointing, kolmas võidmine as seen in this man on called Judah, nähtav mehes, kelle nimi on will Juuda. bring a finish Ta lõpetab to everything on this earth. siin maa peal kõik. Why I'm saying this? Miks ma seda ütlen? There was a man Oli mees more than 2,000 years ago rohkem kui 2000 aastat tagasi on the cross. ristil. He was known as the Lion of the tribe of Judah. Tema oli tuntud kui And Juuda on the lõvi cross, ja ristil he said, ta ütles, it is finished. see on lõpetatud. So when we understand Kui me nüüd the mõistame law of dual reference, seda the law of double reference, the law of double reference, where you say things in the Old Testament and see it now. et see, mis me nägime Vanas Testamendis, me näeme When you nüüd. see things that happen on the cross and you see it now, See, mis toimus ristil, me näeme nüüd, it's see the näeb law topelt. of double reference. See on nagu, ütleme, topelt ilmi Jesus on the ilmnemise cross said it võitmine. is finished. Jeesus ütleb ristil, see on lõpetatud. Now we have been Nüüd created meie in the image and oleme the likeness of the Father. loodud isa näo järele. Jesus is known as the Son of God, Jeesus on Jumala poeg. meaning we are known as the sons Et of meie God, oleme Jumala pojad. because those who are led by the Need, Spirit keda of Jumala God, vaim juhib, they are the sons need of on God. Jumala pojad. In the same way as the Son of God said it is finished, Nagu Jumala poeg ütles, see on in the lõpetatud. same way the Samal sons viisil of God ütlevad will say Jumala pojad, it is et see on lõpetatud. finished. This is a Judah people, See on Juuda rahvas. the fourth son Neljas poeg. of Jacob Jaakobi neljas poeg. with Leah. Kelle ta sai When Leaga. you look at this name called Judah Kui me vaatame seda nime and look Juuda at the deeper meanings from the Hebrew, ja vaatame heebreakeelset sügavamat the name tähendust. Judah Juuda comes from the root name Yat. tuleb juurest jat heebrea keeles, Yat means hand of God. mis tähendab Jumala käsi. Then you have the name Yahat. Ja siis meil on nimi Jahat, Yahat means to throw a stone with so much accuracy mis tähendab kivi viskama ülima täpsusega, that you cannot miss. et see ei lähe mööda eesmärgist. Immediately we need to think of a Ja man nüüd on- from Judah Vaja mõelda siin Juuda peale, whose name was David. kelle nimi oli Taavet. David had a sling in his hand. Taavetil oli kivi, ling oli The käes. hand that he was using See käsi, mida ta kasutas, was Yat, oli jat, the hand of God. Jumala käsi. The sling in the hand Ja of see God. ling, sellel oli Jumala When käes. David was Kui Taavet swinging that sling, seda it keerutas, didn't matter where Goliath was. siis tema, et kui ta keerutas, ta If ilmselt David ei näinud, kus see stopped that Goliat täpselt And oli. that stone come out of that Ja nii sling. kui see ling Because keeratus, it's see kivi God's lendas hand. välja, sest see oli Jumala It's käsi. God's hand See that oli Jumala controlled that käsi, stone. mis It viskas selle had to kivi hit your ja bullseye. see tabas teda täpselt cannot siia miss. otsa ette, see ei Because läinud it's not mööda. David's hand. Sest see polnud Taaveti God's käsi, hand. vaid see oli Jumala No käsi. wonder the Bible will make Ja pole mention ime, et Piibel mainib, that et Juuda, your hand shall be the neck of the enemy. sinu käsi saab olema And vaenlase that will kaela bring the peal enemy to bow ja down. see surub vaenlase Then you will maha. automatically lift up your hands Ja kui sa tõstad oma in käed order to worship me. selleks, et ülistada So mind what we ainult. have here is Nii Yat. et mis meil siin on Jat Then we have Yahat. ja siis meil on Jahat And then we have Yahuda. ja siis on Jahuda. This is the true meaning of Judah. See on Juuda nime tõeline Yahuda tähendus. means- Jahuda tähendab, After
everything is done with, pärast seda, kui kõik on tehtud, God has destroyed the enemy. et Jumal on hävitanud vaenlase, All of a sudden your hands are siis raised. me tõstame käed And you say, Father, I ja ta ütleb, worship you. isa, me ülistame sind. Thank you for bringing the tänu, enemy et down. sina oled vaenlase Because I know alistanud, I haven't sest used mina any might, tean, Father. et minul poleks Father, olnud mingit because it's jõudu, not by sest might, see ei ole nor is it by power, mitte minu väe Father, but this ega is võimu only läbi, by your vaid spirit, sinu Lord God. vaimu läbi. we will know me teame, that it's no longer your hand. et see ei ole enam But sinu it's God's käsi, hand. vaid see on Jumala käsi. Let us read. ja loeme. I know sometimes we don't open the Bible, ma tean, et mõnikord me ei kipu piiblit avama. but tonight ja täna I have made a decision that us ma open the otsustasin, Bible et ma avan piiblit. so I can see how many people love the word nii et ma näen siis, kui paljudel on, and how many kes people on are kaasas carrying the sellega. Bibles with them. et kui paljud näevad piiblit kaasas. Because we find that we are in a time sest me oleme näinud, et me oleme ajas, where people don't want to have extra burdens kus inimesed ei taha kanda ekstra koormaid because they see kaasas. the Bible as a burden sest nemad näevad piiblit koormana that they don't want to carry. ja nad ei taha seda kaasas tirida. And this evening we're going to open that Bible aga täna õhtul me avame seda that we don't piiblit, want to carry mida me ei taha kaasas because kanda. this is going to be the most important book sest in the see season. on selles ajastus kõige olulisem raamat. If you say that you love God, kui sa ütled, et sa armastad you Jumalat, will be on a daily basis with this word. siis sa pead iga päev selle Because the sõnaga aega Bible is very veetma, clear. sest piibel on väga It says that ühene. in the ta beginning, ütleb, et alguses, which means before mis everything tähendab was, enne kui kõik üldse oli, in dateless past, see oli ajatu aeg, long before Adam, ammu enne Aadamat there was this one thing oli that was called word. üks asi, mida nimetati In the sõnaks. beginning alguses was the word, oli sõna and the ja word sõna was with God, oli Jumala and juures the word ja sõna was God. oli The Jumal. same was in the beginning with sama God. oli alguses For Jumala you to say juures. that you love ja God, kui sina ütled, you et sa need to armastad love His Jumalat, word. siis sa pead armastama If you- tema sõna. if you don't love His kui sa word, ei armasta tema you sõna, don't love Him siis at sa all. ei armasta This is teda. no longer about religion. sest asi ei ole It's enam about lovers religioonis, of the word of vaid God. sõna If you're armastajates, not a Jumala sõna lover of the word armastajatest. of God, kui sina ei ole you Jumala are sõna a armastaja, religious devil siis oled sa that is religioosne just kurat, coming in kes and tuleb think that you're going to get everything supernaturally ja ootab, et saab kõik üle. by the laying of a hand. panen käsi peale, It will oodan, not work like aga that see ei in the tööta enam season niimoodi sellel ajastul. because the word is Sest- going to judge. sest sõna on The see, mis word mõistab is going kohut. to heal. sõna on see, The mis word is tervendab. going to bring sõna on salvation. see, mis toob And the pääste. word is ja going to sõna deliver. It's going to vabastab. be all about the word of God. kõik and seisneb nothing Jumala else. sõnas ja mitte milleski muus. Which means He's taking us mis tähendab, et ta viib meid back to the word. tagasi sõna If you juurde. want to rule on this earth, kus sina tahad valitseda siin maa Genesis peal. chapter 1 esimese Moosese verse peatükk 26 to 1, salm 28 will 26 kuni become key in the 28. season. meie oleme, see on selle ajastu võti. Jumal lõi meid oma kuju järgi, oma näo järgi, enda Who is sarnaseks. God? He is the word. kes on Jumal, tema on sõna. So if you've been created in His Kes image sind on and loodud tema after His sarnaseks, likeness, tema moodi, which means He has created mis us tähendab, to be the ta word on loodud on meid, this et me earth. oleksime sõna Because siin who maa was peal. Jesus? Sest kes He on was Jeesus? the Ta word oli sõna, that became flesh. mis sai And lihaks. that word Ja see dwelt sõna amongst us. elas And meie we seas. beheld Ja meie His glory. nägime The tema glory is of auhiilgust. the only begotten of the Father. Jumalast It's ainusündinud all about auhiilgust. Jesus. asi seisneb It's all about Jeesuses. His kõik word. on tema Nothing else sõnas, in mitte this milleski season. muus siin ajastus. Genesis chapter 49. esimese Moosese 49. Let's read from verse 8 salm 8 to verse 12. kuni 12. I want us clearly to understand and see ma tahan, et te seda näeksite ja mõistaksite. what God is doing with this person called Judah. mida Jumal teeb selle isikuga, kelle nimi on Juuda. And we need to understand ja meil on vaja mõista, that this is the final anointing et see on see viimane võitmine, that God is releasing to the earth. mida Jumal maa peale vabastab. We see, me näeme, as we said earlier on, nagu ma varem ütlesin, through Levi
läbi Leevi we see the Pentecostal me näeme, kuidas church. nelipühi kirik tuli esile. Through Ephraim we saw the Efraimi charismatic kaudu church tuli rise again. karismaatiline kogudus esile. But through Judah Aga Juuda we will kaudu see the church, me näeme kogudust, the church of Reformation, mis on reformatsiooni the kogudus. church that probably most of us are calling apostolic and prophetic. Ilmselt üks kogudus, mida nimetatakse apostelikuks, prohvetlikuks. Some are calling it apostolic reformation. Mõned kutsuvad seda apostelikuks reformatsiooniks Others are calling it reformation. ja mõned lihtsalt reformatsiooniks. Reformation simply means Reformatsioon tähendab, whatever has been deformed, mis iganes on olnud God väärastunud, is now reforming. siis Jumal selle nüüd muudab. To reform means Reformima, is to change us completely mis again tähendab meid jälle uuesti and to take muutma us back ja viia meid to our original tagasi state, algsesse how God seisundisse, created us nii nagu Jumal meid as lõi a word. sõnana. So in order for us to know who we are, Selleks, et me we tunneksime, need kes to ta get on, back into the me word. peame minema You tagasi don't need sõnasse. any prophetic word Meil ei ole anymore. vaja prohvetlikku sõna väljas, You will get a prophetic word sest through the word. sa saad prohvetlikku sõna ise sõna kaudu. There's the logos. And we just come to the front again because it becomes quiet in this Presbyterian church. Et kuna siin presbyterlaste koguduses muutus vaikseks, siis me astusime jälle siia ette, aga on sõna logos. There's the logos Logos and there's the rhema. ja reema. The logos is the word. Logos on see sõna. The rhema is a word. Reema on eesti keeles see, it doesn't sound like this Estonian Okay. language. Logos on ilmutatud Logos is the fullness of the sõna. word. Kirjutussõna ja reema on ilmutatud sõna. Meaning that we need to get the rhema Mis tähendab, et meil on vaja saada reema ilmutatud out of sõna the logos. sellest logosest välja. So if the logos is the orange Logos, see on nagu apelsiin and you need the word from the ja orange, sul on vaja sõna. you need to know how to suck the juice out Sa of the pead orange. järelikult, sa pead oskama nagu imeda mahla sellest apelsiinist That is välja. the word for you. See on sõna sinu Out of the jaoks. whole word. Sellest kirjutatud sõnast. So what I'm doing Ja now, mina praegu when I teen, speak this word, kui ma räägin praegu I'm sellest sõna, prophesying. siis ma and every one profeteerin of you ja igaüks are teist receiving what God is saying to you. võtab vastu selle, mida Jumal You just don't have sinule to wait for ütleb. someone Ei pea ootama, to say, thus saith the Lord. et tuleb keegi ütleb, God nii is ütleb saying- issand. Jumal ütleb, God is saying, Jumal you ütleb, shall not live by bread alone, te ei ela üksi leivast, but by every word vaid igast that sõna, proceeded out of the mouth mis of God. lähtub Jumala So you're suust. still running after prophets. Ja kui me It's jookseme ikka because you are a prohvetite child. järgi, siis sellepärast, et me oleme ikka lapsed. Children will run after. Lapsed jooksevad A mature son is no longer running. prohvetide järgi. Küpsed pojad seda enam Because a ei tee. mature son will Sest know küpsed pojad teavad, that it's not by the loaf that I'm living, et asi, ma ei ela leivast, but every slice that comes from that loaf. vaid igast üksikust viirust, mida sealt leivast lõigatakse. Remember what the Bible says about Jesus? Mäletad, mida Piibel ütles Jeesuse kohta? Hebrews chapter 10 verse 7 Hebrea 10:7 and Psalms 40 verse 7. ja laul It 47. says, for lo, I have come Ta ütleb, mina olen tulnud in the volume of the book. ja see rullraamat, It is written about me. rullraamatus on minust kirjutatud. Which means when you open your Bible in See tähendab, et Genesis, kui sa avad oma in Exodus, raamatu Piibli esimesest in Moosesest, Numbers, teisest Moosesest, in Deuteronomy, kolmandast, neljandast, in viiendast Joshua, Moosesest, Joosuast, in Judges, kohtumõistjate in raamatust, Ruti in raamat, 1 Samuel, esimene Saamuel, 2 Samuel, teine Saamuel right up ja to nii the book edasi, of kuni Revelation. ilmub see We raamatuni, need to see siis Jesus. meil on vaja And näha when we start seeing Jeesust Jesus, ja kui me hakkame our nägema eyes seal will Jeesust, open, siis and meil then silmad only can we avanevad start moving ja siis me and hakkame do what He liikuma wants us to ja do on tegema this seda, earth. mida tema tahab, et me teeme siin maal. So the whole Bible is about this man Kogu called Jesus. Piibel on ilmutus Jeesusest Kristusest. It is very clear See on unto us, väga I believe, selge by now. meile nüüd, ma Psalms usun 40 verse 7. laul Hebrews 10 37, verse Hebrea 7. 10:7, Luke 24, 27. Luuka 24:27, John chapter 1 verse 1 to Johannese 5. 1:1-5, John chapter 1 verse 45. Johannese 1:45, Revelation chapter 1 verse ilmutuse 1. 1:1, All these kõik verses need salmid speaks about the Lord Jesus räägivad Christ. issandast Jeesusest The Bible is Kristusest. very clear. See Piibel on Just väga to quote some ühene. of those scripture. Nüüd kui In sa John 1:45, näiteks Johannese the 1:45, disciples came to Nathanael jüngrid tulid tema juurde. and they said unto Nathanael, Nad ütlesid We found Nathanaeli him. juurde, we found him me of leidsime tema, whom it is written kellest on in the law kirjutatud and in the prophets. prohvetites ja Jesus käsuseaduses Christ. Jeesuse Kristuse. In Luke 24:27, Luuka two disciples were on their way to 24:27, Emmaus. jüngrid olid teel teda Jesus Christ intervened
Jeesus And then he was walking with them. sekkus nende They did not ja know it käis was koos him. nendega ja nad ei tundnud, et see oli The tema. Bible says, Piibel ütleb then he explained unto them ja siis ta selgitas neile all the things concerning kõiki himself. asju, mis teda ennast puudutasid. Revelation chapter 1 verse 1. Ilmutus 1.1. The Bible says, Piibel ütleb, this see is the revelation on of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse ilmutus. It's not the revelation of the beast. Ei ole ilmutus It's not metsalisest, the revelation of the devil. ei ole ilmutus kuradist. So you need to understand clearly. Ja siin tuleb hoolega ja The selgelt whole book mõista. of Revelation Terve ilmutuse is a raamat revelation of on Jesus ilmutus Jeesusest It's Kristusest. a book of symbolism. See on nagu So sümboolne don't look for raamat. anything else. Mitte milleski Search for muus. Christ in the book of Ära Revelation. otsi sealt midagi muud kui ainult Kristust selles ilmutuse raamatust. So the whole Bible Nii et kogu Piibel is there to reveal this one on person ainult ühel eesmärgil, et called Jesus Christ. ilmutada Jeesus Kristust. So if he is known as the Word, Kui tema on tuntud kui see sõna, ilmutatud sõna, remember the Word became flesh. mäletad, sõna sai lõhaks. Then all of us in here Ja siis meie kõik nüüd siin are a word out of the mouth of God. oleme sõna, mis on lähtunud Jumala suust. How do I know this? Kuidas ma tean seda? When words put together, Kui sõnad panna kokku, they make sentences. siis tuleb lause. When sentences put Kui together, laused panna kokku, they make paragraphs. siis tulevad lõigud. When paragraphs Kui put lõigud together, panna kokku, they make siis chapters. tulevad When peatükid. chapters Kui put peatükid together, panna kokku, they make books. siis tuleb raamat. In the volume of the book, it Rullraamatus is written about him. on minust Meaning kirjutatud, we now mis become tähendab, the et book. nüüd meie oleme muutunud And selleks when people raamatuks. read us, Ja kui inimesed meid they loevad, must see siis him. nad peavad nägema teda. They must not see us, Mitte meid, they must see him. vaid teda. So when you read Et me, kui sina loed mind, what you see in me mida sa näed must minust, only be peab him olema ainult and tema not me. ja mitte So if mina. you receive the one that he Kui sa sent, võtad selle, you kes receive vastu, keda him. tema saadab, siis If sa you võtad, receive me siis kes sa as võtad Mervin in teda. this place, Kui sa võtad mind you have vastu kui missed God Mervinit, completely. siis oled sa täitsa And mööda you'll pannud. only know Mervin have come. Ja siis sul ongi And you Mervin never saw näinud Jesus siin. Ja that mitte day. kunagi Jeesust. If you receive Kui sina võtad the vastu one that he sent, selle, keda tema you saadab, have received siis sina him. oled võtnud vastu teda ennast. Blessed is he Õnnistatud on tema, who comes kes in the tuleb name issanda of the Lord. nimel. If I have come in my Kui own mina name, olen oma nimel it would have tulnud, been something different. siis on see But totaalselt because I erinev. came in his Aga kuna name, ma tulin tema nimel, blessed is he õnnistatud who on see, comes in kes the tuleb name of the Lord. issanda nimel. My question is, Nüüd mu küsimus are you on, receiving me or are you receiving kas sa oled me? võtnud vastu mind It's a või teda? decision that you yourself have to make. See on otsus, mida sina pead ise Who are you tegema. receiving? Keda sa võtad vastu? It's all about him building his church. Asi on ainult temas, kes And ehitab the oma church that kogudust. he is building Ja is see kogudus, mida ta a ehitab, victorious see on church. võidukas kogudus. A church that will reign Kogudus, and mis rule on the earth. valitseb maa peal. Not a church that wants to Mitte escape kogudus, mis from tahab the earth. põgeneda maa pealt. Not a church that Mitte wants to run kogudus, away mis from tahab this earth. jalga lasta siit. But a church that Vaid will remain kogudus, on this mis earth jääb siia in maa order to peale reign and selleks, to et rule. valitseda. Because he put Sest his church tema on on the earth. pannud oma And koguduse that's maa why peale he ja was saying, sellepärast ta I ütles, will mina build my ehitan oma church and kogudust the gates of ja hell põrguväravad shall not ei prevail võida against it. seda. Meaning that Mis this church tähendab, et see kogudus, church tema kogudus is here on to siin stay selleks, and et not jääda here ja to mitte run away siin, et in order selleks, to et move away from põgeneda. this earth. Ja This jalga lasta siit. earth, this church is coming down See kogudus tuli alla from God, Jumala out of juurest. the heaven, and it's coming down ja see towards this tuleb earth. alla maa You need to peale. read in the book of Loe Revelation, ilmutuse chapter raamatus. 21. Salmis The peatükk Bible is 21. very clear Piibel ütleb, that this new Jerusalem see uus is coming Jerusalem out of God alla Jumala and it's coming juurest down towards this ja earth. see tuli maa peale. Where did we get all these teachings? Kust kohast on pärit kõik need That the church õpetused, is going to disappear. et kogudus saab haihtuma siit? No, Ei, it is all about the appearance see on ainult of the küsimus church on of Christ. kogudus, Kristuse koguduse His ilmsiks church must tulemises. Tema kogudus peab We tulema are probably going ilmsiks. to read in this week Sellel nädalal me loeme veel, what Jesus Christ himself was mida saying. Jeesus ise ütles, Where he said that kui ta ütles,
the coming of the Son of Man will be inimese poja tulemine like as in the days of Noah. saab olema nagu Noa And we päevil spoke about Noah ja ta räägime Noast. on few occasions already. Me oleme nüüd rääkinud ka mõnel juhul Noast. When we understand Noah, Et kui me nüüd mõistame Noah seda, was the first deliverer that God used. Noa oli esimene vabastaja, keda Jumal When kasutas. Noah was 600 years Kui Noa of oli age, 600-aastane, the Bible says he went into the ark siis ütleb Piibel, ta läks and laeva he took 7 people with him ja into ta the võttis ark. endaga 7 inimest, He took his wife with, naise, he oma took his naise, 3 sons with, 3 poega, Shem, Ham, Seem, and Japheth, Haam ja Jaafet and their 3 wives. ja nende 3 So there naist. were 8 Nii et people kokku oli seal 8 without the inimest animals ja loomad that lisaks, went into the ark. kes läksid laeva. And what the Bible says, Ja mida Piibel ütleb, the coming of the Son of Man inimese poja will be tulemine the same way as it saab olema was in the samal days of viisil, Noah. kui oli Noa So what päevil. happened in the days of Mis Noah? siis toimus Noa päevil? 8 people went into the ark. 8 inimest And the läks Bible says, laeva listen ja to this, Piibel and ütleb on the kuula, 17th day, 17. the päeval rain came down to this earth. tuli, langes vihm I alla was saying maa until the peale other day, ja my ma first ütlesin, coming, esimest korda, kui ma into tulin Kuressaare, siia they Kuressaarde, booked me into a guest house. siis ma olin külaliste And the room majas number was number toas 11. number 11. I didn't feel happy about the Ma ei number olnud väga rõõmus selle because that numbrile, number speaks of disorganization. sest see number 11 tähendab korraldus. Because we know that Jesus had 12 disciples. Ja me teame, Jeesusel oli 12 And then one jüngrit of them ja became the üks devil. nendest oli see, kes andis ta ära, kes So oli there was saatan. only 11 left. Nii et jäi 11 alles. So I was not very happy. Ja ma polnud väga And I said, God, I don't know what is your plan aga and ma ütlesin, purpose for Jumal, this. ma ei tea, mis sinu Because I eesmärk see on. God in Sest everything. ma näen Jumalat kõiges. And I have to leave it like that. Ja siis And then ma I left jätsin selle sinna with paika ja that in my lahkusin. mind. Lahkusin, ma jätsin Number selle kuskile 11, number meelde. 11. 11. And then I came back. Ja ma tulin tagasi And I found myself booked in. ja ma leidsin, et Into mulle oli number tuba, 6 mille again. number oli And I 6. was asking myself, Ja ma what is küsin, happening here? mis siin toimub? The number 6 speaks of men. 6 on inimese arv. And the men, when you have 666, Ja inimese arv 6. that's now the beast. See pole mitte mingi So what koledus, is aga happening around me metsaline. here? Et mis siin toimub? And then all of a sudden, it's Ja early ühe in the korraga morning varahommikul, of the 8th of April, 8. aprillil, God starts speaking unto Jumal me. hakkas rääkima And he said unto ja me, ta ütles, you know, Ned, sa tead, sina tunned matemaatikat. what is 11 plus 6? Mis on 11 pluss 6? I said, God, that is easy. Ja ma ütlesin, Jumal, no see on nüüd lihtne. I was putting my hand up like a school Ma child. tõstsin oma käe üles nagu koolilaps. I said, the answer is See 70. vastus on 17 And I was happy. ja ma olin õnnelik. And God is saying, Ja Jumal ütles, now work out. nüüd mõtle välja. 11 plus 6. 11 pluss 6 on 17. I am building my church. Mina ehitan In oma the same way koda. as Abraham saw it. Samamoodi nagu Abraham seda nägi Jesus built it. ja Jeesus seda Haggai ehitas. saw it. Ja kes seda nägi, Amos saw it. Hagai nägi seda, Aamos nägi seda, Amos saw it. Aamos nägi seda, John saw it. Johannes nägi seda. Now I'm going to open your eyes Ja nüüd ma avan sinu silmad, for you to see. et sina seda näeksid. My church that I'm going to build. Minu kogudus, mida mina That's the ehitan, number 17. selle sees on number 17. The number 17 17 speaks of victory. on võidu number. So immediately Ja hetkega I saw the victorious ma church nägin võidukat kogudust, mis kuulub issandale on the Kristusele. 17th day. 17. The rain päeval came down. langes vihm alla maa The ark peale was lifted on the earth. ja see laev tõsteti maapinnast üles And it veepinnale ja vihm For 40 days and sadas 40 nights. 40 päeva, 40 ööd Guess what? ja arva ära. The rain then starts stop. Ja siis And when the rain stopped, vihm lõppes ja kui vihm lõppes, the water started receding on the siis earth. hakkas vesi alanema And as the water was ja receding, kui vesi hakkas when alanema the ark came to a standstill, ja see laev, ta vajus allapoole, And the kui water ta oli kindlal receded. pinnal when ja they kui vesi opened the door of the alanes ark, ja nad avasid selle laeva luugi, it was the 17th day. see oli 17. päev. What is God showing unto us? Mida Jumal meile siin näitab? He is now building the ark again. Tema ehitab nüüd jälle laeva Rain is coming. ja vihm tuleb. Only those. Ainult What need. is rain? Mis on vihm? A type and a shadow of the word of God. See on Jumala sõnast. Only those who love the word Ainult need, kes will be in armastavad this ark. sõna, on The selles rest of the laevas. outside of the ark, Ülejäänud jäävad maha they will be destroyed. ja need hävitatakse.
Who were destroyed in the days of Noah? kes hävitati Noa päevil? Everyone outside of the ark. kõik, kes jäid laevast välja. Everyone who does not love the word. kõik, kes ei armastanud sõna. So my question now Nüüd mu is, küsimus siin. who was raptured? Kes siis ülesse võeti sealt? Kas keegi võeti For all of ülesse? those who are loving the rapture doctrine? Kõik need, kellele meeldib see Now we ülesse see võtmise something, õpetus. now we see something different Me happening näeme here. hoopis midagi muud siin. Because my Bible Sest says minu piibel ütleb, the righteous. et õiged, Remember Noah? mäletad Noa? Everyone was destroyed. kõik The Bible hävitati, piibel ütleb, The man was wicked upon the earth. maa oli täidetud Genesis kurjusega. chapter 6. The man was wicked upon the earth. Inimesed olid kurjad Now listen maa this. peal ja nüüd kuula. But Noah, Noa, aga Noa found grace in the eyes of leidis the Lord. armu Jumala silmis. You know that was the 5th time that the name Noah was mentioned. Selle 5. kord, kus mainiti nime In Noa Genesis seal. chapter 6 verse 8. Esimese Moosese 6:8. Noah found grace. Noa leidis Not armu. everyone. Mitte God is igaüks. saying a man. Jumal And ütleb, I'm going to use this man ütleb, mina kasutan to seda bring meest, this word et tuua esile seda unto sõna my people. oma For inimestele, them also et nemad to enter into the ark. saaksid ka minna laeva. And if they enter into the Ja ark, kui nad lähevad there laeva, will be a time siis tuleb when aeg, I'm closing the doors of the kus ark. ma sulgen selle And laeva those on ukse. the Ja outside need, kes jäävad maha, will be raptured. vaat need võetakse üles. Was my Bible says. Sest minu piibel ütleb, The righteous õiged shall remain, jäävad siia and the wicked ja kurjad shall be taken. võetakse ära. We're going to go through all of this Me vaatame seda by the kõike, grace of God aga Jumala armuga throughout this week. läbi For selle all of nädala. us to see it in Me the Bible. üritame seda kõike vaadata God is piiblist putting a ja näha. victorious church, Jumal on pannud not a võiduka weak church koguduse, mitte that wants to nõrga go up, koguduse. a Tema weak church, tahab ehitada a üles. church that doesn't know what is their purpose Ta ei on taha the earth. ehitada üles kogudust, mis ei tea, mis on We are tema not here eesmärk. to run away. Me ei ole siin selleks, et That's põgeneda. why God has given us Ja the sellepärast full armor. on Jumal andnud meile täieliku relvastuse. You know what that full armor Sa is? tead, mis see täielik It's relvastus only on? for the front. See on ainult esikülje jaoks. The armor is only covering your front. See katab ainult sinu Not your esikülge, back. mitte tagumist Meaning, külge. Mis tähendab? you cannot turn your back on the Sa camera. ei tohi pöörata On kaamerale the selga, vaenlasele selga. You cannot turn your back on the enemy. Sa ei tohi pöörata vaenlasele selga, Because you turn your back on the sest kui enemy, sa pöörad vaenlasele you will selja, be killed. siis sa saad surma, No sind wonder God, tapetakse. through the book of Ephesians, Efesuse kirjas was showing us Jumal näitas meile, how is this church migrating. kuidas see kogudus From liigub Ephesians chapter 1 Efesuse and in verse esimeses 1, ja salmist where the 1, Bible kus says, piibel ütleb, speaking about the city called ta Ephesus, ütleb, et ma räägi so Efesuse it's very linnale, clear et see väga that selge, the church here et see kogudus is a siin city. on linn. But when you move Aga further, kui me liigume you find in edasi, Ephesians chapter 2 Efesuse and in 2, verse 20 and salm 21, 20, we 21, see now that the church me näeme, et nüüd is a kogudus temple, on tempel, which means the church of mis migrated tähendab, et kogudus from on a city liikunud linnast to a temple. templiks. Don't you know Kas sa ei tea, that you are the temple et of the sina Holy oled Spirit pühavaimu tempel and God dwells within you? ja Jumala vaim But elab God sinu is sees. saying Aga Jumal that ütleb, there's a total and complete migration even ja further. nüüd veel tuleb edasi liikumine, Because in the book of muutumine, Ephesians, sest Efesuse chapter 3 and kirjas verse 15, 3:15 the church is now seen as the family. on kogudus nüüd perekond But when you go into Ephesians chapter 4 verse ja 8 peatükk 4, salm up 8 to 12, kuni you 12 find the church now is the body of Christ. on nüüd kogudus But in Kristuse Ephesians ihu, aga chapter Efesuse 5 and in 5. verse 25, ja salmis the 25 church, listen to this, is the bride of Christ. on kogudus Kristuse The church brud. is not going to be the bride of Christ someday, somewhere. Kogudus ei saa olema My kunagi Bible says Kristuse the brud, church is the vaid bride ta of on Christ. Kristuse brud nüüd. And in Ephesians chapter 6 verse 11, Ja the 6:11 church on is kogudus, now an army. on nüüd So we armee. cannot throw away things Nii et me ei and saa add things because we visata välja heard asju someone ja lisada from juurde asju, sest me somewhere oleme kuulnud was kedagi he kuskilt, kes ütles, speaking about someday, somewhere, kes räägib, et sometime kunagi, later, millalgi hiljem we're going tuleb, to be the bride of Christ. me saame olema Kristuse My brud. Bible already Minu says that piibel we juba are the nüüd bride ütleb, of et me Christ. nüüd oleme. So we're going to come against every doctrine Järelikult me peame seisma vastu Every igale doctrine õpetusele, that people have taken mida inimesed on and make võtnud it their omaks own ja and enda brought omaks lies unto the church. ja rääkinud valesid kogudusele. The truth will become forth from this Bible. See piiblist tuleb ilmsiks tõde.
The truth is in that word. Tõde on selles Which sõnas. means we will open the Mis word tähendab, et kui me and avame see for sõna, ourselves siis me näeme seda what ise God is saying. oma silmaga, And no mida longer Jumal what ütleb. a man is saying. Ja mitte seda, mida It's no inimene longer ütleb. time for literal translation, On lõppenud aeg selgitada word. sõna-sõnalt seda, mida ma but loen. the spiritual translation of His word. Tõlgendada läbi vaimu No longer ja the sõna. natural, Mitte enam but the loomulikul spiritual. viisil, The vaid läbi water must be vaimu. changed into wine. Sõna peab muutuma veiniks. Natural life Loomulik must elu be turned and overthrown and turned into eternal välja life. visatama ja siis ta pöördub igaveseks eluks. We need to know who we are in Christ. Meil on vaja teada, kes me oleme Let Kristuses us sellel try again ajastul. and get back to the Nii et Bible. lähme jälle Piibli juurde. Genesis 49, we wanted to go there. Esimese Moosese 49, Verse 8. 8-12. The Bible says, Judah, thou art he whom thy brethren shall praise. Juuda, sina oled see, keda sinu vennad ülistavad. Now listen to this. Thy hand Ja shall be kuula in the nüüd. neck of thine enemies. Sinu käsi on vaenlase kaela peal. So here the Bible says, Judah, your hand. Ta ütleb Juuda, sinu But we käsi. need to understand Aga meil your on vaja hand mõista, here et sinu käsi is siis Yad. on see jaht. Which means God is saying, Mis tähendab? Judah, or this is Jacob prophesying. Siin on Jakob Jacob profeteerib. was saying, Ja Judah, Jakob your ütleb, hand. Juuda, sinu käsi, Which is actually not your hand, mis ei ole tegelikult üldse sinu käsi, but it is God's vaid hand. Jumala käsi. And God's Ja hand Jumala käsi will be in the neck of the on enemy. vaenlase kaela peal. The Bible says, thy hand shall be in the neck of thine enemies. Ja sinu käsi on vaenlase kaela peal. Thy father's children shall bow down before Sinu thee. isa lapsed kummardavad sinu ees. Then it says, Judah Ja nüüd ütleb Juuda, is a lion's whelp. sina oled ju lõukoera kutsikas, From on the prey. lõvikoeg, We know yes, kes when sööb Jesus come out, saaki. right? Ja me teame, kui Jeesus, Judah, Jesus seen as the lion of the tribe of Jeesus Judah. on Juuda lõvi, Juuda hõimust. My son, thou art gone up. Ta ütleb, mu poeg, sa oled tõusnud. The Bible says he stooped down. Ta ütleb, et ta on heitud maha, He couched as a lion. ta lamab maas nagu lõvi. And as an old lion, who shall rouse him? Ja kes julgeb seda lõvi äratada? Then it says this, Ja siis ta ütleb, the scepter. valitsuskepp, The scepter also means the power. mis tähendab väge, It võimu, means the authority. meelevalda. The scepter shall not depart from Valitsuskepp ei Judah, lahku Juudast nor a lawgiver from ja ka the seaduse andja tema jalgade until Shiloh kuni comes. tuleb Shiilo. Shiloh is the Lord Jesus Christ. Shiilo on issand Until Jeesus Shiloh Kristus, comes. kuni Shiilo And tuleb. unto him shall Ja be the gathering tema- of the people. Tema juurde kogunevad rahvad. So what is Judah doing? Nii et mida teeb He is Juuda? bringing the people Ta together toob inimesed for the Lord kokku Jesus Christ. issanda Jeesuse For juurde. everyone to say, Need kõik come Lord Jesus, come. ütleksid, tule, issand, tule. Verse 11. Salm The 11. Bible says, Piibel ütleb, binding his fowl unto the vine, ta seob oma sälu viinapuu külge and his asses cold unto the choice vine. Can we see what's happening there? ja eesli varsa hea viinapuu külge. Mis ta siin ütleb? Donkey and the colt. Eesel ja tema sälu. Father-son ministry must be seen in Isa. this Judah people. Juuda rahva seas on isa ja poja teenistus. It started in Genesis already. See algas juba pihta esimesest Moosesest. The Bible says, he washed his garments in wine, Ta ütleb, et ta peseb oma kuube and his veiniga clothes in the blood of ja oma grapes. rüüd viinamarjade veres. His eyes shall be red with wine, Tema silmad on veinist and punased his teeth white with milk. ja tema hambad on valgemad kui I think piim. the last time that I was here, Viimane kord, kui ma olin I siin, explained all this unto us. siis ma minu meelest selgitasin When we seda spoke of meile. his garments, Et kui me räägime tema red with rüüst, wine, punane which veinist, means what is on him, mis tähendab, mis on tal seljas, everything kõik, is mis on about tema peal, revelation. kõik seisneb ilmutuses. Everything on him is about revelation. Kõik seisneb The ilmutuses. Bible says his eyes, Tema ütleb, Piibel ütleb, tema red shadowed with silmad wine. on veinist In punased. South Africa, we'll call this a babalas, Ja Lõuna-Aafrikas me kutsume seda niimoodi. which means if you have drink a lot of alcohol, Kui sa oled joonud palju alkoholi, the next morning siis järgmisel your hommikul eyes are red. on sul silmad punased. Meil on see pohmell ilmselt. And this was not what happened with Judah. Aga see ei ole siin, mis Juudaga on What it juhtunud. means here with Judah is his eyes red with See wine. tähendab, kui Juuda silmad on Whatever he punased sees, veinist, mida iganes ta he sees näeb, it through the ta eyes of näeb läbi revelation. ilmutuse When silmade. he sees numbers, Kui ta näeb he sees revelation. numbers is book or No, numbers. numbers. No kui ta näeb numbreid, siis ta näeb need läbi ilmutuse. When he sees colors, he sees Kui ta näeb- revelation. Kui ta näeb värve, siis ta näeb ilmutust. Whatever Judah sees, Ükskõik, mida
ta näeb, He see revelation. ta näeb läbi ilmutuse. His eyes red-shadowed with Tema wine. silmad on punased veinist And the Bible says his teeth ja ta ütleb, et tema hambad white on with valged milk. piimast või piimast valgemad. Simply saying unto us Nüüd see ütleb meile, that out of the mouth of a Judah people juuda rahva suust will comes the purity of the word. lähtub puhas sõna või sõna puhtus. His teeth is white. Tema hambad on valgemad kui The piim. pure word Puhas is sõna flowing from his mouth. voolab tema suust. This is the Judah people See on juuda that rahvas, God is raising up keda Jumal to tõstab, bring a finish. et tuua lõpule, viia lõpule siin maa A peal. people See that will rahvas, for sure say, kes ütlevad, come, Lord tule, Jesus. issand Jeesus, tule. When we read in the book of Matthew Kui chapter me loeme 21, Matteuse 21, from verse 1 to 10, 1-10, we saw how Jesus Christ came into the city, siis me nägime, kuidas Jeesus läks Jerusalem. Jeruusalemma riding on a donkey and its colt, eesli seljas ja tema sälu seljas. meaning he was riding on the Father, Son Tähendab ministry. isa poja teenistusel. We went then later and we saw in Ja John hiljem chapter 21, Johannese 21. from verse 1 to verse 14, 1-14 how Jesus was saying unto the disciples, ütleb Jeesus jüngritele, throw the net on the right side. visake võrk paremale And when they threw the poole. net on the right Ja kui side, nad viskasid, we find that there was 153 siis oli fish. seal 153 kala selles võrgus. That fish was now drawn to the Ja see land. võrk rebiti kaldale, 153, all of them. 153. And then Jesus Christ was on the shore. Ja Jeesus oli kaldal, The fish were in the net. kalad olid võrgus, Simply saying unto us, mis tähendab that is 153. The 153 number 153 on speaks 153 of a mature son. küpsed pojad. You see this number 153. 153, Look up in the number 17. see on seotud 17. For example, when you add up Kui liita kokku from 1 plus 2 plus 3 up to plus arvud 17, 1-17, when you add it up, kui me liidame need it is kokku, equals to siis see võrdub 153. 153. How is God working this out? Kuidas Jumal selle Everything is falling into place. tuli kõik So God is saying, I'm kohal. not using everyone, Jumal ütleb, ma ei kasuta But I'm mitte using igaüht, a vaid ma mega kasutan son. megapoegi. not a mega church, Mitte a megakogudusi, mega son. vaid Because you megapoegi. can be 10,000. Sest teid võib olla 10 000, Because God is not counting heads, sest Jumal ei loe He's päid, weighing vaid people. ta kaalub The Bible says you have been weighed Piibel ütleb, teid and you'll be kaalutakse found wanting. ja leitakse. Because in the weight of a person, Sest see inimese kaal that's where the glory on is. see, kus on tema Because au. glory speaks of heaviness, Sest see au is tähendab kapot. raskust, see on see kapott, it's see heaviness. on raskus, So inimese glory raskus. is not in a mega church. Au ei ole But it's in one megakoguduses, mega vaid son. ühes One son will megapojas. be equals to Üks 10,000. megapoeg For võrdub 10 one 000-ga, will put 1,000 to flight. sunnib põgenema That's what the 1000, Bible is saying. Seda ütleb Which Piibel. means the one will be heavy, mis tähendab, üks on raske, clothed over with God's glory. riietatud Jumala auga. A person that know how to speak, when to speak. Inimene, kes teab, kuidas kõnelda Not ja to mida open his mouth at kõnelda. any time. Mitte ei tee oma suud But lahti waiting upon suvalisel the ajal, Lord. vaid ootab And issanda. when the Lord shows Ja you kui to speak, issand näitab talle that's the only kõneleda, time that he will open his mouth siis to ta teeb speak. oma suu lahti. That's why you find I will not speak at any time. Ja sellepärast sa võid näha, Sometimes I'm coming et ma ei sitting räägi quietly. mitte iga kord, ma istun omaette vaikselt, I come in as a lamb, sageli. Ma tulen kui tall. and people think that that is Ja just a lamb. inimesed arvavad, et see ongi üks vaikne talleke But when I have siin. the mic in my hand, Aga and all of a sudden the lion starts roaring. nad ei tea seda võimu minu käes ja ühe korraga hakkab lõvi möögama. So when I come for peace. Nii et kui ma tulen rahus. But when I speak Aga kui for ma war. kõnelen, siis ma kõnelen The sõjaks. lion Sest lõvi and the lamb ja tall dwells in the same body. elavad samas ihus. The lion and the lamb dwells in the same body. Tall ja lõvi elavad samas And ihus. the lion and the lamb Ja tall ja will lõvi bring a finish lõpetavad on this very earth. selle maa Because nii-öelda. Jesus Christ Sest Jeesus Kristus was led juhiti, as a sheep to the viidi slaughter. tappa nagu tall. We see the same lion of the tribe of Ja Judah. seesama Juuda lõvi, When he went to that cross, kui ta läks he ristile, did not open his mouth and say, why ta me? ei teinud oma suud lahti. Like we normally ask the Nagu question, meie tavaliselt küsime, miks mina? God, why me? Jumal, miks mina? Why are you doing Miks this sa seda to me? teed mulle? Why are you doing this to Miks sa me? Why did you take my son? Miks sa Why võtsid did mu you take poja? my Miks sa daughter? minu Why tütre võtsid? me? Miks mina? Not knowing. At Teadmata, the end of et the season, we don't ask any selles questions. ajastus me ei küsi ühtegi We don't küsimust. moan and groan. Me ei äga ega We say, oiga. God,
me ütleme Jumal, whatever you want to do, mida sina tahad teha, Do it. tee. because I am just a vessel. Sest mina olen I lihtsalt want to hear astja. what you want me Ma to tahan kuulda, mida sa do. You tahad, want et to ma hear teen. from God. Ma tahan kuulda Let us Jumalalt. stop moaning. Siis lõpeta Let us stop oigamine. groaning. Lõpeta Because ägamine. God will not use anyone. Sest Jumal ei That kasuta is mitte moaning igaüht and neid, groaning kes all the oigavad time. ja ägavad They ja will come kogu into this aeg, place vaid and they will say, must I clean kes tulevad again? siia, et ma pean jälle koristama siin. They will come to this place and say, no one here. So I must do this now every day. It's only me. Kas ma It's pean only me. tõesti It's seda only iga me. päev tegema, kas miks mina pean üksi kõike The seda other siin people are tegema? always late. Why are Miks they late? inimesed kogu Why aeg must I jäävad always do hiljaks, it? miks mina pean tulema varem ja kõike seda siin tegema? And you've missed God. Aga siis sa ei ole aru saanud. Not knowing that you've missed God. Ja sa ei ole aru saanud, et sa oled Jumalast Because ilma jäänud. God is looking at Sest you. Jumal vaatab Will you sind. be able to do Ta vaatab, kas sa oled suuteline seda what I tegema. ask you to do? And Mida ta palus sul teha? God is normally is working through a man. Jumal töötab inimese läbi. Which means if Levi is the set man in this Mis house, tähendab, et kui Levi on selle koja pastor või he juht, will speak through Levi. siis ta räägib läbi And Levi. what Levi says and you Ja are mida coming Levi against it, ütleb sinule it means the following. ja kui sina seisad selle vastu, That you tuled come selle against vastu, God. siis see tähendab, sa lähed Jumala And that sõna you are fighting vastu God. ja sa võitled Jumalaga tegelikult, If sõdid you Jumalaga. receive Kui sina the one that he sent, võtad vastu selle, keda tema you have saadab, received him. siis sa võtad vastu teda. And many of us Ja paljud neist, have missed our visitations with me God. oleme maha maganud väga palju Jumala käest selle tõttu. Let us just read in the book of Exodus chapter 12, Teise Moosese 12, verse 1 to 7. 1-7. And let us just come a little nearer. Ja läheme natukene lähemale nüüd. We are still in the foundation of this building. Me oleme ikka veel siin vundamendi juures, selle koguduse vundamendi kallal. So what we are doing is only putting seed out. Praegu me levitame seemneid, me külvame seemneid. Because I've already started writing a No. book concerning what I'm speaking about. Ma olen juba alustanud raamatu kirjutamisega sellest, mida ma teile jagan siin. And I think we are already in 60 pages. Ja ma olen jõudnud juba 60. Ma olen 60. leheküljeni juba jõudnud. That's from the time that I came here. Sellest päevast, kui ma siia saabusin, siis So you paari can see I'm päevaga. very busy. Nii et mul on olnud väga tegus aeg. Because I'm sitting there in an open heaven. Sest ma istun seal avatud taevas And I'm just typing ja lihtsalt trükin, what the Lord is saying. mida issand ütleb. So we will just add and add and Ja nüüd ma add. tema lihtsalt lisab ja lisab ja lisab. And God willing, next time when I'm coming, Ja kui Jumal tahab ja ma järgmine kord tulen, probably before the 17th time, enne 17. korda, that everyone will hear what God is saying. et kõik kuuleksid, mida Jumal ütleb. Remember how God spoke to Moses? Mäletad, kuidas Jumal rääkis Moosesega? Can you still remember? Kas sa mäletad? How he said to him 17 times, Kus ta ütles talle I 17 want you korda, to build the tabernacle et mina tahan, et sa ehitad according to the pattern I showed you in the mount. selle koja vastaval plaanile, mille ma sulle mäel andsin. All of this speaks of victory. See kõik kõneleb võidust. Because the tabernacle Sest see telk, kogu was see telk supposed to look exactly like his son. pidi välja nägema täpselt nagu And tema it looked like poeg. his son. Nägigi välja nagu tema poeg. Like God's son, right? Jumala poeg. Let us read Exodus chapter 12, verse 1 to 7. Probably this will be our last reading. Teise Moosese 12:1-7. There's many things that I want to say to you. Ma tahan teile nii palju ütelda. But in my fifth coming, Aga kui ma 5. korda jõuan siia tulen, siis ma räägin teile veel rohkem. See on it will be my fifth coming. this day. No. Like From Saturday, from the time that I'm here. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Okay. Yeah, today's Tuesday. This is my fifth coming. Täna on minu 4. kord siin olnud, ma mõtlesin üldse So nagu. tomorrow will be my fifth Et coming. homme siis on minu 5. tulemine ja siis ma räägin teile rohkem. Now we need to understand how many times Jesus came Nüüd tuleks mõelda ja aru saada, mitu korda Jeesus tuli. after his resurrection. Pärast oma ülestõusmist, mitu korda ta ilmus. Exodus chapter 12, Teise Moosese 12. verse 1, the Bible says, Üks, And salmis the 1. Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, Ja issand rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptuse maal üteldes. This month See shall be unto you the beginning of months. kuu olgu teile esimeseks It kuuks. shall be the first month of the year to you. See saab olema aasta esimeseks kuuks teile. Speak ye unto all the congregation of Israel, Ja rääkige tervele Iisraeli kogudusele saying in the 10th day of this ja month, öelge, et selle kuu 10. they päeval shall take to them every man a lamb
võtku iga perekond tall according to the house of their fathers, siis vastavalt nende perele, a lamb for an house. iga koja kohta üks tall. And if the household be too little for Ja the kui lamb, see koda või pere on liiga väike, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. siis vastavalt siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale on lähemal, vastavalt hingede arvule. Every man according to his eating shall make you Kui count for palju the lamb. igaüks jõuab süüa, sellele vastavalt arvake neid talle kohta. Your lamb shall be without blemish, Teie tall olgu veatu, a male of the first year. isane ja 1-aastane. You shall take it out from the sheep or from the goats, Võtke see lammastest või kitsedest and you shall keep it up until the 14th day of the same month. ja säilitage see kuni 14. päevani selles kuus. And the whole assembly of the congregation of Israel Ja siis kogu Iisraeli rahvas shall kill it in the evening. tapku see tall õhtul videvikus. Then in verse 7 it Ja says, salmis 7. and they shall take of the blood Ja siis nad võtku verd and strike it on the two side posts, ja määrigu seda uksepostidele, on the upper post of the uksepiitadele, house, siis ülemisele. wherein they shall eat it. See tähendab selle maja uksepostidele, kus nad seda talle söövad. So in this portion of scripture, Nüüd selles kirjakohas God again called Moses, Jumal kutsub Moosest and he said to him, this is the instruction that I'm giving unto you, Moses. ja ütleb, ma annan sulle nüüd need juhised, I want Mooses. you to speak to the people of Israel, Ma tahan, et sa räägiksid Iisraeli rahvale, for every family to get a lamb. et iga pere võtaks talle. And when they have that lamb Ja kui neil together, on see tall, then they have to, this lamb they must take on the 10th day. nad peavad selle talle võtma 10. päeval And on the 14th day, ja 14. at päeval evening, õhtul they must slaughter the lambs. peavad nad selle talle tapma. So the lambs was taken Tall on the 10th võeti day. 10. päeval And on the 14th day at evening, ja 14. päeva the õhtul lambs were slaughtered. tall tapeti. The blood was taken. Veri võeti And talle, put on the veri doorpost. võeti ja määriti uksepostidele. What are we seeing here? Mida me siin näeme? We sing Passover. Me näeme paasapüha. Death now shall pass over this house. Nüüd see eesti keeles ei kõla nii hästi, aga inglise keeles But have you läheb ever otse thought- mööda minema ehk surm läheb nüüd sellest kojast mööda. But have you ever thought, Aga from the 10th day kui sa to the 14th day, mõtled 10. 14. päevani, they have the lambs. need olid talled, What are they doing with the lambs? mis nad tegid nendega? They have to inspect that lambs for blemishes. Nad pidid vaatama, et see tall oleks veatu, nad pidid hoolitsema selle talle eest nendel päevadel, et ta oleks täiesti Who is that veatu. lamb? Kes see tall on? Jesus Christ. Jeesus Kristus. So that lamb was inspected See tall, seda on uuriti day 10, 10., on day 11, 11., on day 12, 12., on day 13, 13. and on day 14. ja 14. päeval. Can we see the grace Kas me nüüd näeme armu siin? of the apostle, prophet, teacher, pastor, and Apostlid, evangelist? prohvetid, õpetajad, evangelistid, karjased. So Jesus was that lamb, Jeesus oli see tall, inspected for 5 days. mida 5 päeva nagu uuriti. Then the Bible Ja says siis Piibel ütles, that evening õhtul the lamb was killed. tall tapeti And we know that Jesus Christ ja me teame, et Jeesus died in the evening suri õhtul after the lamb was inspected. pärast seda, kui talle oli põhjalikult uuritud 5 päeva. But we also need to Aga understand meil on vaja ka mõista, that the lamb et tall rose again tõusis üles 3 days later, 3 päeva hiljem, 14 plus 3. 14 + 3, On the 17th day, 17. the lamb päeval rose from the tõusis dead. tall surnust. Amen. The 17th day 17. is päeval, equals. see 7. päev võidu 3. päevaga. I've just showed unto you clearly. Ja ma tahan sulle On the näidata seda 14th selgelt. day, 14. the lamb päeval was slain. tall tapeti. 3 days later, 3 päeva which hiljem, is the 3rd day, mis on 3. but päev, 14 plus 3. 14 now on the + 3 on 17th day. 17. So the päev. 17th Ja day 17. give you päeval power over death on sul and võim power üles over surma the grave. ja võim The same üles lamb, it haua. was him Seesama that tall changed water oli see, kes into wine. muutis vee It veiks, was him See oli tema. that changed natural life. kes muutis loomuliku eternal elu life. igaveseks eluks. On the 17th day, 17. the päeval lamb arose tall victorious. tõusis võidukalt. He arose Ta victorious. tõusis võidukalt.
That's why the Lord is dealing with us sellepärast issand praegu concerning this number 7. tegeleb meiega ja To õpetab say meile that selle the numbri victorious 17 church kohta ja ütleb, võidukas Is kogudus now about to be seen on this earth. saab ilmsiks siin maa peal. Last night I showed unto you, Eile õhtu ma rääkisin just sulle, to keep in the back of your heads, I was et saying. jäta omale siia kuklasse We said meelde, Moses millest ma was the rääkisin. Ma deliverer. ütlesin, Mooses oli vabastaja, We said Jesus was the deliverer. Jeesus oli vabastaja And we said the man-child is now the ja nüüd deliverer. inimese laps on vabastaja. In the same way when we said out of the mouth of 2 or 3 Ja nagu ma witnesses, ütlesin, kui 2-3 tunnistaja we've suust mentioned lähtus sõna, Moses, ma ütlesin Mooses, we've mentioned Jesus, Jeesus and we've mentioned Paul. ja nüüd Paulus. So in Paul we see the man-child us. Pauluses me näeme inimese So it poega is meis. Moses the deliverer. Nüüd Mooses vabastaja, It is Jesus the master. Jeesus isand, And issand. it is the victorious church as the man-child. Ja see on see võidukas kogudus, The kui victorious see church. inimesed. About to finish everything on this Ja see earth. võidukas kogudus viib lõpule In the kõik siin same maa way peal. Samal viisil, As the Lion of the tribe of Judah kui finished. Juuda hõimust And läbi the Bible lõpetas, says, viib as lõpule. he is. Ja Piibel ütleb, nii nagu The tema on. Bible says, Piibel ütleb, as he nii is, nagu tema on, so are we nii oleme meie in this world. selles Meaning maailmas. if he has Mis finished tähendab, things, kui tema lõpetas, we are about to finish. siis meie lõpetame. We are not here to run away. Me ei ole siin selleks, et We are põgeneda, here to reign vaid selleks, et siin selleks, et as valitseda the victorious church of võiduka the Lord kogudusena, Jesus issanda Christ. Kristuse võiduka The kogudusena. church now that will Kogudus become visible on this peab earth. nüüd saama The nähtavaks maa church peal. now when people hear the Kogudus, sound, kui inimesed they kuulevad will say hääl, the ark is being siis built. nad ütlevad, et laeva Let us ehitatakse. run into that Tormame ark selle laeva sisse, nüüd läheme because sinna. Moses is around, Mooses on Noah is around, siin, Noa on and siin Noah is saying, ja Noa ütleb, rain is coming, vihma hakkab and we sadama will find ja me avastame, people will leiame, run from all over inimesed igal in order pool, to come into the nad ark tormavad sinna because laeva, rain is sest coming, vihma on and tulemas everyone on the outside of the ja kõik, ark kes on väljas will laevas, be destroyed. need But the hävitatakse. victorious Aga church of the võidukas Lord Jesus issanda kogudus Christ shall remain on this jääb earth, maa and the peale wicked that's outside of the ja ark kurjad, kes on will laevast be väljas, taken in võetakse this day ära and in this season. sellel So päeval ja it's sellel all ajal. about the righteous. Kõik That's why seisneb God is saying, õiguses, mis my Jumal ütleb, kingdom minu is kuningriik on righteousness, õigus, peace, rahu and joy ja rõõm. in the Holy Ghost. Pühas Which means Vaimus. we need to come to that place tähendab, me peame where we jõudma said to sinna, ourselves, kus we me said ütleme, within our minds, kus we are not here me ütleme, et me ei ole to siin run away, selleks, et põgeneda, but we are here to vaid stay. selleks, et jääda. So anyone who have packed their bags Nii et kes on nüüd oma kotid juba pakkinud, in order to want to go selleks, up et äkki kui issand Go tuleb and ja võtab unpack su your üles, bags siis paki nad lahti and say that we are here ja to ütle, et stay, mina olen siin, et to reign jääda, and to et rule valitseda on this earth. sellel maal. Amen Aamen. and Ja amen. amen. Kus me konservid paneme täis? Nii, kiitus issandale. Ei, see on päris vahva. Nii et mis ma ütlen, et see seeria jätkub. Et tulge kohal homme õhtu jälle taas kell 6. Ja see on nüüd täiesti Jeesuse Kristuse ilmutusele üles ehitatud asi. Ja mulle tohutult meeldib, et see ei ole inimlik õpetus. Me oleme aastaid, meid on õpetatud inimlikult. Ja see on, ma tean seda, et ma oma südames juba üsna usuelu alguses sain aru, et siin on midagi mäda. Ma mõtlen just lõpuaegades ja ilmutuse, eriti ilmutuse raamatu suhtes. Ma nägin, et kuidas need asjad ei pea paika. Ma olin sellest nii see veendunud. Aga see on vahva, et see ei ole intellektiga haaratav asi, vaid see on vaimust haaratav asi. Ja see on tegelikult võimas ja sellepärast on hea, kui sa oled Jumala sõna juures ja oled avatud südamega. Sest et Mervin ütles väga ilusasti, kui me võtame vastu teda, siis on asi jama. Aga kui me võtame vastu issanda ja tema hääle, vaat siis on, see on selline asi,
mulle alati meeldib see, kuidas Luther seisab kogu, ütleme, tolle aeg, me ei suuda täna kujutada vaimulikkond, kes olid ju õiged kuulutajad. Ja sellest hetkest ju temal tembeldati valeks ja vaat see on veel üks tundemärk, neid hakati taga kiusama. Vaat see, mida me peame alati aru saama. Õiget kiusatakse taga. See on väga huvitav. Õiged alati pilgatakse ja alati rünnatakse. See on väga kummaline, seda peab nagu mõistma. Ja see on väga võimas, kes on õige. Sest tal on vaimne osadus, vaimne nägemine ja ta püsib kannatustes. Selle läbi, et ta näeb. Sest see on arm, selles on vägi, kanda, taluda. Nii nagu Pauluse kirjades on ka väga palju seda väljendatud. See on tegelikult väga võimas, aga kui ei ole õige, siis tegelikult ei kannata. Ei ole võimet. See ei toimi. Nii et, okei, ma läksin sellest natuke kõrval, aga see mõte on see, et issanda häälest on meil ees õigus osa saada ja siis sa tead, et sa tead, et sa tead, et sa tead. Sest see on vaimu ilmutus ja sinu vaim tunnistab ühes Jumala vaimuga. Sest see on praegu meie maal, jah, nii palju on siin tegelikult uut ja võimas ja selles mõttes tuleb vastu seista kõigele nendele vanadele arusaamistele, aga kui sa vaimus näed, siis see ei ole probleem. Aga kui sa ei näe, siis või võtad inimlikult vastu, siis sa kõhkled ja kaldud ikka enamuse poole. Kaldud sinna poole, kus on autoriteedi, kus on enamus, mis iganes. Jah, kõik need välised asjad, see on inimlikkus, aga see on võimas. Ma mõtlen just seda, kuidas Luther alustas reformatsiooni ja pärast kõik need reformatsioonid on tegelikult võimsad olnud ja kujuge ette, öelge mulle üks reformatsioon, mida ei ole rünnatud. See on tegelikult kummaline, see on kummaline, kui sa seda tegelikult hakkad nägema. Kõiki reformatsiooni halastamatult rünnati, väga jõuliselt, väga väeliselt, aga nad läksid edasi, sest nad olid võitjad. Nad nägid vaimselt ja nad püsisid siis selles, milles Jumal oli nad kutsunud. Nii et kiitus Jumalale. Olgu kiidetud issanda nimi. Nii et siis homme õhtu jälle kell 6. Iga õhtu kell 6. Nii et